Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ohene David ena okase na ne sema okanyina ne se eye NDC amayoku no ena omanpani dada John Dramani Mahama omonye ready na omonye prepared pa because 2024 abato na eba beto no heart attack a omubenya no enya semketo akra ena afen so amanfo bebre ebenya shock into no omombo modern omom prepare omom mind for 2024 coming elections no na David etrese one de sebio onjimi anase sebio na dwe no entimi kwato baby na watu na bade ama NDC amayoku no 2024 elections ne de obeba modern so ono na fix the country fully be and the omo atna se hu say NDC amayoku no emboa o mangana no ombe make sure so ombe campaign the etia NDC amayoku no na titiri pa oman penida da John Dramani Mahama because oman penida da ba no oba no omo nim adekuntia anasa ade potentia say oman penida da John Dramani Mahama esanso ebeye president because oman penida da badia ene na ebeye west kra enti Ghana fo ni yeye mu a ye maintain NPP amayoku no ye hwe ne nipa fofo ba so betimi ababeye but say NDC fo akwakoto aba eyoman penida da John Dramani Mahama as their flag bearer ne de enya de a 2024 abato no omema kwan na NDC fo enwini because omo be say o mine no kra yenti nsema Ohene David ede etibia me say coming the next year election na eba no mode mo nsa begu muti na eno na mumubi mubenya heart attack ewo resource a ebepia bonten. I don't just talk and I don't hate you NDC for me hate NDC ni bia but musuban na moda na di no wo opposition poni o makwa me enka wo leader na oba na sem yenkwhyen no se wo leader ni nim nyansa wo mera ya to question bia ma no obeba no anya abotre no aba be obeba be yi anu anase obeba be address issue no but a leader ubusa na sema me trese na Kevin Taylor say an o se ono de den metie ni video bi ana na o kan ho ana me hu se obua na hofo san nkrofo a o se nkrofo a o se omo ye den enkrofo a omo nka nipa mbom bet omo de politics etiti nipa ntem na omo set tribal differences to omo de tribalism etiti nipa ntem and wakotwe sa video no from 2020 and oba be posti enti those days you know na wunim say yemfa tribalism any party entity nipa ntem ese e kan omo bom na no wugina ho no ma aha wo bie na no ka say omo instigate tribal against tribes. Kevin Taylor video na da homo na monko o say omo instigate tribe against tribe na kwasia ne na no na wo ye na ubie wa no want to is it because Mahama we yesremnity ana is it because Mahama yesremnity sa de no end enya tribal instigation ne bia on say o ya de na wasan de abekekere wo enti ma meka asem kire wo say eye party nti na wo ni unua David benya asem meka kire wo say winnim nyansa Yemusa say sa party mienu we nyina or the saying Evans Blay and your last time I order him why this is my page. I block you forever. Don't come here again. I am banning you. You will not come back again. Why? Evans me here have biem do unya kwenya kra no baba be me biem. Why? Me block you forever and no. Because this is my page. Near me peno and I may ha say mama kwanya be many months ni make ase bia obetumi asua nyansa enti Kevin Taylor oya hypocrite wo ba be gina wonom to make say because of policies in Tina or the tribe or instigate tribe against tribe na sa comment no o se be umia ne kan yo say NPP ni bi ne kan kwasia fool kwasia mpanyin abrana no na wo so we instigate srimfo against asantifo senye so ye ba mu ne ba be kan say wan na ka kire say asantifo tan entafo otumfo ti asanteman mu no asante menhia palace no entafo na atwa ne ho ahia ono ana ama ntafo asase mo mote so
ukoshe abuabo ene hwan asoase akwa akoshe ntonso aboaso ene de ben Kumasi ntafo na etwa ho ahia Kumasi nkwan ye wo Anwonaga junction Kumasi ye wo Mfanti New Town yama other tribes kwan ukotumfo ahemfi a Mosifo hene wo ho hwanfo hene wo ho ntafo ni nyina omo hene nyina wo otumfo ahemfie omo otumfo ahemfie enti na no ne na wo ye na ubie wa no wantu an asantefo no mo mpentafo na sem na wakwa akotwa ato no wo se an anwonafo entafo kusasefo hwanfo da ben eno mu yi flag bearer asa flag bearer no okwa akogina as anwonani a okogina as NPP for flag bearer so ho ena wo ye sa nkwase asem nti na eto mu bitim mu bitim say tambia am so omoma Mfantefo nkwan na eko tambia Asantefo nkwan na ekoko gina epre tambia nti ye mata ni nko nti saade a entafo ni nyina nya baako na ye nsori nti akanfo no ewo saa suban na omoda na di no na wo ne wo ye no eno no enye odesen instigation eno no nye tribal instigation na wo ye na nkofo ho na omani age NDC nkraman Jimmy because of politics inti nkraman ba Jimmy for nkraman kwasiafo na meka kire mo me mamre dru kakra bi say yeah me ha me won kasa o ye mamre na kwa animu kakra edru animu na ye de ayi ne beta so no ni ya ye campaign tia mo nipa kwasiampanyini na mo de ne ba no mahama kwasiampanyini we di na adwen be ne woni tim ene mrante bi tse John Dumelo no masisi so adwen wo mutim o betumi de abu oman ye pedi pata na chikura nka mo pese ye moa mo monkofa obi tse John Dumelo mu a omukuta new ideas kwasia John Mahama we o ma betra so de na obeyama oman Ghana e de na waye pen waye den ene mrema ni bia ba ne se ye bebo nkokobuo nketenkete entitu da bi na metra se na ukwohwe kwan ankofo edi akire na si na musumo agimisa endi dey say no ko NDC ma nyansani ba kokura ni NDC mo NDC se si am na okasa yi nyanse omo lack leaders ya anka so omo begina a pre papa de amagana no NDC have none omo ni ba kompo enkwase afo nko a na wo hwe omo nim na omo ya bia na omo ti ni se na omo ni padua te akra utumi se we nyansani bia ni NDC ma obetumi abedi Ghana ni big deal ni say abra ye hwe NDC mu a NDC fo nya na anu ada na okugyeto nom ne ade omukura omukwa degree ewo University of Ghana omukọ Legon most of the NDC mpanyfo omudidi mu anim kwasiafo mpanyfo agimifo yi na anu ada na bi mukura eco school bebre wo mo manko school bebre kra ni mo mudin twere hwe nipa omudidi di NDC achi ene ko ba mram se NPP fo ne NDC omugina kono na omakọ ye when ye kon intellectual way nipa dodo sen ne wo NDC mo omunim nyansa nipa dodo sen kwasia we gina ho na ono no kire an e na akwa we ni ade na mese mama mo emre kakra bi ebe shoke mo because of politics intia NDC for madwene nya adwuma ne no